Birge girip kızılar oy şikkende, yigit köngüle düşe barmak koy. Kümüş bulsa dertli yürekkeyin, kızıkmasın altın balda koy. Kümüş bulsa dertli yürekkeyin, kızıkmasın altın balda koy. Kızıkmayım ben altın baldaklarga, könglim düşken yarlı yigitme, gittir gülme kuraş baldaklara, razıyman ben yigit gönülge. Gittir gülme kuraş baldaklara, razıyman ben yigit gönülge. Gün yağından ukirip olup gile, elle yağmur yoksa bozmayken, yaşırmasın serverdirsin sile, nersesiz yarsı yüreğin. Yaşırmasın serverdirsin sile, nersesiz yarsı yüreğin. Tamburine leherim siyek sabla, mimeşillerinden olyan, yarsı gönlüm yarsı uğrattanmay, gıyşı budu ağır bağlıgan. Yarsı gönlüm yarsı uğrattanmay, gıyşı budu ağır bağlıgan. Server canım, sana siyiniş yüzüme kiyiniş haber getirdim. Nersen indi haber? Mine, Mağdum'dan kod. Mehdum'dan? Mina mı? Sana, Yok, mina bulmasın yalgışka. sana aşağı. Bulmaz. Yalgan sen meni sınar үшін bu xatni getirgensindir әлі, şulay mı sınar үшін? Yok Server, men koşkanlı şerge tiyiş. Üzümнің boyumdan, üz sügenime kod tapşırga men tiyiş küresin. Men ani kuşsalar men şunu şerge tiyiş. Men yalgıştım, seni suyup men yalgıştım. Mena başkanı üz dinimni suyerge kerek idi. Men ersizlendim Server. Yok, sen yalgışmadın. Men seni gine suyam. Men Mehdom'ni suymayım, suya almayım. Onu kızgansam da suya almayım. Bu imdanın %1 xatı. Mine hazır Ferhiye bi bilen mında kelirge jinip kaldılar. Ferhiye bi seni yavşalap, senin bilen Mağdum'ni kuruşturga keli. Hazır alar kelip jiterler. Sen künersin, olar seni jinerler. Sen men aşanasın mı yok mu? Işanam Server. Işanam, büyük ışanam. Şulay da biz kavuşalmabız. Ey men anı bilen. Server canım, gümrü yetim buldum. Gümrü kişi kulunda üstüm, kişi işlerini şep gümrüm uza. Gümrümde mena senden başka ayakta şıray körsetken. Tatlı sözler etken kişi bulmadı. Sen benim atam anamda, sen benim baylığımda, sen benim barsı da. Men seni sukadan arıp atıp yatkaş. Şimdi körüp uyansam da. Yamadan yıkıva gitmesке tırışıp seni oylap tağlar attıradilayım. Benim bütün rahatim, bütün kingenişim senin hakkında oylav. Seni menden ayırgan şey, meni beri bitirseler, mena men mertebe jingirek verdi Server. Server canım, sen öz rahatini kora. Şınlap da mena kelip uңмассың. Gümrübüz kişi kulunda hizmette öter. Sen bulmasa Mağdum beş. Men alardan çıkmam. İçmasam harıkın yüzüğünü körüp durman. Server canım, yoksa bizni baribir ayırırlar. Bizge kavuşu nasip bulmaz. İsmail canım, eyt meni suyaсын. Men seni suyam düğüne oz. Men seni... Yok beyt. Yok, anlatırga söz yok. Mine hazır tutup ötür. Men riza. Men könglimden senin kulundan öderge de riza. Yok, olaygına da tügül. Mine men seni şu kadar yaratam. Dost görem. Anlatırga gana söz tabalmayım. Ey Server. Mine bundağı halimden anlatalmayım. Senin bilen sileşe başlagaş. Gülesim de, yılısım da gide. Yüreklerim kıtıklana. Ey Server. Mine bundağı halimden anlatalmayım. Seni menden ayırıp ağlarına kelgende men ölem Server. Yok, özüm ölmeyim. Yüreğim ölem. Ey Server, sen tirik kişinin yüreği ölüğünün ağırlığını bilmeysin. Mine ol üzülüp düşe. Yok, üzülüp de düşmey. Bütünlüğü yok ola. Erinlerim kelip kaltırı başlay. Tınım kısıla. Mine şulay katıp tıram da men. Dağın işke gitem.
Tağın seni bileyim, Server canım. Suygan kişiga yirak halini anlatı şeytin iken o. İsmail canım. Көңеліңді тыныштı. Мен де шулай. Сенен айырылуын ойлағанда, менің де шулай йөрәгем үлә. Безнең йөрәкләребез моннан соң үлмәсләр. Ышан, мен синнән башкага чыкмыйм, валлаһи чыкмыйм. Исмәгыйль җаным, алай мине азаплама. Юк бар фикерләрне бөтенләй башыңа да китермә. Менә көзгә туй итәрбез. Әби дә күнә. Безгә күчәрсең. Үз йортыбыз, үз кәҗәбез булыр. Хәлленә төшкәч сыйыр алырбыз. Исмәгыйль, соң көзгә безнең бәлә казадан мәсәләр. 24 баш казыбыз, 12 үрдәгебез була. Туйда кунаклар ашасыннар гына. Менә хәзердән үк тот та. Мине үз хатының итеп уйла. Мәктүмгә мин ассаларда чыклыйм. Дөрес, мин аны бик кызганам. Зәгыйфь кеше бичара. Ул да бәхетсез шул. Мен ятим, гомер буена кеше кулында ялчы булуым белән бәхетсез. Ул үзенең зәгыйфлеге белән бәхетсез. Исмәгыйль, менә мин әйләнгәч, бәхетле булырсың. Менә күрдә тор. Мин сине бәхетле итәргә тырышырмын. Үткән авыр көннәрен сагынып сөйләргә генә калыр. Шулай булса, ниген әйтер идең аны, Сәрвәр? Булмас шул, булмас. Күр әле. Нигә син тузга язмаганны сөйлисең? Кем безне айырсын? Айырлар безне, Сәрвәр. Мин төшемдә шулай күрдем. Менә беренчесен синең белән танышкан көнне күрдем. Икенчесен яулыкны биргән көнне күрдем. Өченчесен менә кичә күрдем. Айырлар безне, Сәрвәр. Тагын айырлар. Белмим безне мәгъдүм айыра, белмим башкасы. Сәрвәр җаным, синнән башка мин ни эшләрмен, җаным? Исмәгыйль җаным, яман төшләр күп вакытта хәерлегә була диләр бит. Бәлки безнең кавышуыбызгадыр, каян беләсең аны? Шулай булса, ниген әйтер идең аны, Сәрвәр? Булмас шул, булмас. Йәле. Күргән төшеңне сөйләп күрсәт әле, ничек күрдең? Без югары тас Хисам, Чулак Сәләхи Шакиры, Тау күз мин хажы, тагын әллә нинди гомердә күрмәгән егетләр шунда. Ничек күрдең? Төшемдә көзгә караңгы төн имеш. Күктәге йолдызлар шундый яктылар имеш. Бөтен җир йөзен яктыртып, бик күп авыллар, бик күп шәһәрләр аларның нурларыннан яктырып күренеп торалар имеш. Кайдадыр кыр дисәң кыр түгел, урман дисәң урман түгел. Бер урынга бик күп егетләр җыелганнар да икән. Һәрберсе үзенә берәр йолдыз сайлагандай. Минем йолдызым да барды. Мәгъдүмнең дә йолдызы барды. Син дә үзеңә йолдыз сайлагансыңдый. Менә шуннан кинәт аждаһа төсле берәйбер сызгырды да йолдызларны сүндерә башлады. Минем йолдызым да сүнде. Мәгъдүмнең дә, синең йолдызың да сүнде. Тагын бик күп егетләрнең йолдызлары сүнеп, күк йөзе кырымлы кара таба төсле караңгыланып, каралып калды. Соң шуннан Без синең белән тау астында торабыз ди. Таудан канага ди. Үзебез тауга менәргә сакланабыз ди. Үзебез тауга менә алмыйбыз ди. Бүтән киемнәребез, кулларыбыз кып-кызыл канлы. Менә шуннан шул каннар белән бергә әллә тагын 40 баш аждаһа килеп чыкты да безне берәм-берәм ашый башлады. Сәләхине дә ашады. Мин хәҗне дә ашады. Минем янда торган коюмны да ашады. Авызын ачып, мине кабам дип торганда, аның авызыннан син килеп чыктың да, күкрәгемә зур пычак тыгып чыгарып, йөрәгемне тартып алып ашый башлады. Үзең кычкырып көләсең ди. Авызыңнан, бурыннарыңнан кып-кызыл кан аргады. Шуннан аждаһаның 40 башлы аждаһа килеп чыкты да, безне кабам дип торганда, аның авызыннан Җаным җитә. Бу ялган, бу дөрес төш түгел. Исмәгыйль, син һаман мине уйлаганга шулай төшеңә генә кергән. Ышанма, бу ялган төш. Юк, Сәрвәр җаным. Ышанмасам да, 3 тапкыр күрәм бит җаным. 3 тапкыр. Юк, бу дөрес төш, Сәрвәр җаным. Дөрес төш. Төшләремдә күреп киләчәкне, бәхетсезлек көтеп торам мин. Алда торган кара күрәчәкне күреп,
gür iyesi bulurmun. Aldanıp seni uğur oyduşlarına, uz bəxtinə özün kesəsən, senin belən birgə kurəşəkə, batırayıb qarşı varam min, senin belən birgə kurəşəkə, batırayıb qarşı varam min. Ojdahalar şırınap direvizini, sineminden tartıp alırlar. Sineminden sine serverimni, talap mini mahrum ederler. Sineminden sine serverimni, talap mini mahrum ederler. Sular ağa sular dolkın dolkın, dolkınlarga karşı kim yezer, dolkınlarga karşı yeze algan, dostlarına şulay kulsuzlar. Kızım kanattan iyasını taptım, başka şastına iyalagan eken. Bir yumurta, birisini ayağa kaldırdım, salavat kıyrık astına koyarak gerek. Ondan tige minisanın tavuğu sanıy başlagan kırtlap geri. Salkın su bile kıyındırıp iyaldıracaktım. Cim salıra anıttırma ya. Әбейім, түсте yıldızlar сүнгені көрсәң не була? Nege? Yok, мен бұлай ғына сұрайым. Tişli bebkem her vakit yakşığa yurarlar gerek. Tişte kan kuru, göz yaşı, kaygı, bela, kaza, galemeti. Әбей, түсте тауға мен алмасын. Мождаға көрсәң не була? Eğer ajdahanı bulup küterip alıp gitse hayırlıga. Göreli, mındağa çuvar tavukla yumurtaları kaya bitken soğan. Ей, Гүлжамал төтеге, бұрышқа беріп тұрған едім. Күйеулері келген екен, тауық тотыралар. Esхab Cemal tirilgen mi kenni? Тірілгенде. Әбей, Ev, аждаға бірер кішіні ашаса не була? Kara ajdaha kabir degen. Kimne aşı şul ule? Kızıl ajdaha canım. Yeşil ajdaha ule. Sarı ajdaha neseli? Sarı ajdaha açlık değil. Yara böyle kazalar özün sakla. Kızım, men Cihançağa barım. Batı sabanımla kaçan suqalarga kirişeyken. Anga birilge gerek. Bir umaşlıkta anıqıpsız kalmadı. Koyan alıp birilge indi. Әбей жаным, түсте yıldızlar сүнгені көрсәң не була? Yıldızlar sönse. Oğlum, oğlum, ideykensiz. Sağma gönlür, sağma server bebken. Bu kız bulasın mende. Bula indi, bula. Ya bir dua kılayık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rahman ya Rahim. Malik yevmiddin. Allahu Ekber. Server kızım. Yetimlikte üstünden, o ata-analı kızlardan zifa, matur bulup üstesin. Bəxetinde var iken, suyunçudan boş kaldırmazsın indi. Karalikim Gülnur, büyük zor yumuş, hem büyük zor iltifat bilen geldim. Neyse olay, iyilik tilek iruğunga bik rahmet. Sözüne vurgalap sırgalauda fayda yok. İyi. Yamaşam meşgul. Server bepkem yakınrak kiledi. Mına bunda otur kurukma. Mına nersen? Hazretimiz Nadir Mahdum'una serverge yavşa itip jiberdi. Şu bepkem. Büyük bakıtlı saatte tuğalsın iken bepkem. Oz tabi kabulurga. Takdirinde yazılgan kuresin. Mine şul
Böten toyşağımın Hazret öz üstüne alın. Bir ton, 2 yıl pulmek, mamıkşa, şitik kavuş, şehir yurganı, kamzul, bir mamıklı, bir mamıksız, bişmet, bir nelikler olurga, 4 yıl som akşa. Baxıtın var iken bebkem. Mağdumga kilesi yılga ukaz alıp, öz yanına imam etmekşi. Hazret özü de 3-4 yıldan artık durmaz. Hazırdan o kişine bir katılar çığa başlagan indi. Kuartı Stabike'nin ömrü elle nizak bulmaz. Şol kadar devletken özünüz hoca bulup kalırsınız. Gelin Nur, tuyunu kaşalı, bilgiliysen. Server bebkem nese diye? Server akıllı kız ol, uylap cevap verir. Server bebkem ne diyesin? Yat yer tugul, ulgende canımda bulursun. Ebi canım, men mağdumga çıkmayayım. Men onu sevmeyeyim, men onu kızganam. Ul menga atna sayın hatlar yazıp durdu, men cevap yazmadım. Menim. Nerse? Senin elle başka süyen yigitin var mı? Ey, kızga men başka kişiге. Ebi, meni huriytne. Çu. Meni mağdumga bermesin. Çu. Ebi canım, meni huriytne. Çu, ne cacıgıysa? Cılama, benim bir tane birem degenim yok. Öz bakıtın özün için. Server balakay, akran. Bu sözlerimle kurşu falan işite kurmasın. Gözünü açtırmazlar. Hazretke kilim bulmuş ha. Elle kütüşü Gaynullah'a kilim bulmakçı bulasın mı? Kilgen nimetinin kadrim ben. Farhit öte, bir şulup yürüyüzge bek rahmet. Men mağdumga çıkmayayım. Ölsem de men alar çıkmayayım. Nikah balakay özü muhabbet tudura. Barımızda kız bulduk. Barımızda kiyevge çıkkanda başta suymadık. Jıladık. Nikahtan son kuğerşinler şekilli durduk. Nikahta balakay 77 bin namaz okusana vardı. Belki indi Sinan'ın zayıflığından korkatırgansındır. Bir soğuda, buru ötürürlük kış var anarda. Ebelim, gaylem diysen indi. Derya, Şeyh Mirza'da okugan bit. Mine bir şemiyevlarında halfa bulup dura. Olduna kilgen işmak nimetin kiri koytarsan, ömrügül görmezsin. Suygan yigitinde ellekim tuguldur. Bir mujiktir indi şunda. Bularının bit nesli, bundan birli mulla bulup gile. Soklami Hazret özü, müritler kabul etmekçi buladı. Nişan kilini bulursun. Kim? Ferhi. Server bilen yaxşılap sirleş. Server bebkem nerse diysem niş ona riza. Benim cihança. Yok, Allah jingilge alırga. Yaramay. Hazretinin hatırın kaldırılmızda var bit. Bugün irtege guriyası bulurga turabız bit. Jinazabızın okup tali kıyın kılıyçı. Yasin okuşımız ol bit. Ahiret yağında uylarga kirek. Ferhi. Min server günlerinin barısına da kunem serverinin dileğine karşı kil almayın. Nik. Merhum ata anasının vasiyetleri şular. Eyde, var eyde Ferhi'nin şey işirik eyde. Bak, hazır paydan min cihança. Sen gidesin. Hazır. Cihança baram barinde. Cihança baram paydan. Hazırga sağ buluptur. Hazır. Diz koytup getirmen Allah'ı istem. Ya, kızım Server. Sen bunlarca yüler tügüleydin.
Олай инсапсызланма. Соңға сорап қоршыға келгеннің қадірін бәл. Мағыдым сені бек сүйейген. Тамам ғошет болған. Фәрхит өте, менің сөзім бір. Менің белгілік үшін берген уақдам бар. Мен екі яққа бөліне алмайым. Соңға сөзің шулма. Шул. Мен елші. Елшіге өлім. Жоқ дейлер. Алдыңа келген үшін ақ неғметін кері қоққаның үшін дүнияда оқ өкінірсің. Сен соң алдан егіттер қазірлап қойып, күйеуге шығуны кімнен үйрендің? Ата-анаңда инсафлы кішілер еді лабаса. Бұл сөзімні екінші біреуге әйте көрме. Қор болырсың. Елде көрінмеген мұндай қорлықны қоян ойлап шығардың. Sen misin Server Tutar? Şu Server, karşında kütüşe Siracı Gaynulası tügel beyt. Mağdum tura, olay yersizlenirge yaramay. Erkeğe usta, benim Server Tutaş kadar iki güne süzüm var idi. Eğer de mümkün bu. Yarı mağdum, min çığa. Server Tutaş. Server Tutaş. Eğer de min sizni tilim. Yakim olmasa kulum bilen rencitsem. Şu yaktı kıyaşlı kuruyu haram bulsan. Ben sizinle ihtiram etem. Ben sizge özümden gösterlerimi silerge dik. Yavuşum bile birge. Beni yaratmağınızda hatlarıma cevap bilmeyinizden anladım. Lakin siz beni anlamışsınız hele. Benim dışkı görünüşüm şeytan kakşasa da mende can, yürek var. Belki siz benim şu canımda, yüreğimden kılarsınız. Мен сіздің адыр мағдум қызғанам. Ben sizden yüzümle kızgandırığa gelmedim. Beni kızgangan kişi benim düşmanım. Emin Allah kızganmağım bir. Adamlar da beni kızganmasınlar. Emin televim. Gafu Server Tutar. Ben sizden bilen tutas sileşem. Emin Server Tutar. Allah tarafından cebirlenen. Selak Hazret balası. Zayıf şeytan kıyafetine kurban maktub. Sizden aldığınızda sizden muhabbetinizle sararga dip geldim. Ben sizden satıp alırga tilem. Az gana mena iltifatınız. Az gana mena şanışınız bulsa şul ciddi. Siz beni bir vakitte yanı bizilip siyalmazsınız. Nasıl mümkün de tuğal. Mene kişiler tuğal şeytan da, jın periler de siyalma yaşa. Mene onu bile. Eğer de siz mene jirenmeseniz, mene kızganmasanız, şul ciddi. Emin ömürge sizin ayağıstığınızda tufrak bulur idim. Men sizni isteyem. Men sizden kara kuşlarınız. Zifa boylarınız bile birge men sizin canınızda. Yüreğinizde. Men isteyimi turgan yüreğinizni isteyem. Yamadan idi. Eğer de mene jirenmeseniz, mene kızganmasanız, şol ciddi. Мен сізді қызғанам. Yaramır. Yaram. Ne kızganlarga yaramır. Siz yanlışasınız. Hemen kızganıştı ki. Hemen kızganıştı ki. Hemen kızganı kazanla. Siz beni bir vakitte da kızganmadınız. Mene bin. Bizimle yaratkan kişilerge üşüyte bizimle kızgandırmayın. Mene bir kim de kızganmaz. Hemen sizden başka bütün dünyaya düşmez. Aşulu kişi. Siz beni hazırlar. Gelecekte de hiçbir vakitte da kızganmağız. Men sizden ütünem, mene kızganmağız. Men o uttamu gazabı bile ver. Sizge ne benim aşığım yok. Siz şunu anlayılırga deyir. Mene 2 yıldan beri şu lavulda divarga kadaklanan şama iltisli tıra. Sizden işin Server Tutar.
Belki benim bu kıyafetim bile mındı sözleri silahı akmaklıktır da, ersizliktir de. Min anısını uylam. Min yaratkan Allah'ım tarafından şitke kokulgan tüsle. Kişiler tarafından da şitke kokulgan bezli. Min yalgızım. Anlıyorsunuz mu? 25 yaşıma kadar yalgızıydım. Siz o yalgızlıkның ağırlığını bilseniz idi. Hayır. Бақытлы кішілер ол ялғыздықтың ауырлығын ешбір уақыт хис ете алмайша. Міне бейт. Соңғы 2 yıl ішінде шул ауыр ғазаплы ялғыздықтан құтылып тұра башладым. Сіз қатқардыңыз сәрвер тұташ, қиялымдағы. Мен 2 yıldan beri ormanlarga, su boylarına, ziraatlarga barıp jarılıyım. 23 yaşıma kadar men jarının ne ekenini de bilmegen idim. Siz mena jan kırttınız. Siz mena 25 yaşıma kadar kura almagan bakıtның nurun көрсеттіңіз. Men jarlıyım. Jarlaganda bütün көңілім bilen jarlıyım. Karşımda sizni faraz kılıp jarlıyım. Dürüst. Men müneşetlerden başka ki bilmeyim. Ne şul müneşet kilerinde özümden hislerimle көрсете alam. Mine, hazır da jarlısım kile. Tek siz menen külmegіз. Mümkün bulsa cevap veriniz. Hırışığız, sügügіз, dilesen işletiniz dik. Cevap kına veriniz. Bundan soň men belki jarlay da alma mende. Her sefer vaktinde düşümde görem, her sefer vaktinde düşümde görem. Min sizni server can seyem, min sizni server can seyem. Kübele güllerde tahtlar soylay, kübele güllerde tahtlar soylay. Min sizni məğdum suyalmayım, min sizni məğdum suyalmayım. Serverim yanamak aman aman. Məğdum suyalmayım, aman aman. Min sizni server can seyem, min sizni məğdum suyalmayım. Yanğan yüreklerge şifadarun, yanğan yüreklerge şifadarun. Min sizden server can kütem, min sizden server can kütem. Yanğan yüreklerge şifadarun, yanğan yüreklerge şifadarun. Min sizge məğdum bir almayım, min sizge məğdum bir almayım. Serverim yanamak aman aman. Məğdum suyalmayım, aman aman. Min sizni server can seyem, min sizni məğdum suyalmayım. Sana ümedim ne söz ötürmegiz, sana ümedim ne söz ötürmegiz. Min sizni server can seyem, min sizni server can seyem. Yüreğim aşk dışı başka kulunda, yüreğim aşk dışı başka kulunda. Min sizni məğdum suyalmayım, min sizni məğdum suyalmayım. Serverim yanamak aman aman. Məğdum suyalmayım, aman aman. Min sizni server can seyem, min sizni Məğdum suyalmayım. min sizni server can seyem, min sizni server can seyem. Allah'ım o nefsine koşatıp ulkozlarını bulay simirttin. Birisinden birisi siymezler.
Хан табынына құйсаң да, ес қызарлық түгіл. Неше башымызлары? 24 баш. İkisi kıyığa düşüp öldü. Birsin tilgen uğurladı. Birsin tege Hisam'ın balaylarının burzay ipleri boğan. Неге бұлай бейг ерте ұйлық тұрасың? Салқынlar da başlanmаған бейтәлі. Kalağa jibetip satırga öylevin. Kızını kıtsen ötken yılga 40 kalıuğunda var. Özünün neçe? Менің бұйыл әлләр ішлеп, қоздан бақыт болмады. Екі адам небары 8-і бұрындап шықты. Ikisi бәпке шоқтарында еніштай қалдылар. İkisi nikrutlар, суйғанлар. Nikrut degenden tege tavuk көз zarifına нәрсе bulgan. Яқшылық иткенге. Кішіге не қатты яқшылық итерге тұрыстар. Шол қатты сеға дұшман болалар екен. Алладан келген қосанды, бәндеден көру. Өзі бір кафірлік деймейді қазірі. İyi. Міне, жын шымбаған, менен көрелер. Әйге, шол теге зарифлар. Фәрғи туки, сенғар. Мені 25 жыл солдат қызметінде қалдыр деп ялынғаш, 30 бұт барышқа Ишан Хазірет даруын құлағына ғына салды. Біздің мужик, надан халық, не білесің? Тәхәрәті болмаған екен. Жын суғып, ауызлары қишайып, тіллерін зақмат суғып, қазір өлерге ята. Міне шуны менен көрелер. Енесі дару келішмеген емес. Әне, әфтақ малайы, сиыршық сибғад малайы, шыпшық жиған малайы, от көзғали малайы. Солдаттан қолдылар. Аю шекілі соқсалар, еміріңді зәрлік болып келілер. Шыраған сайын рахмет фарқит өте. Патша құлынан құтқардың дейлер. Бұларға ярамаған. Әне 60 малайының өлуінде менен көрелер. Алла сақласын. Сібір жинерілер башыңна. Алла тәқтірін ләухіл мәрхіз yazуын менен көрелер. Сен оларға яқшылық, изгілік тілеп. Тоқта, мүсілман кішісі. Урыс улақ арасында жүрмәсін. Дуңғыз ит араша күнақлы болмасын. Урыс патшаға қызмет етмәсін деп ерейсің. Алар сеңа. Бас қатырға тұралар. Жоқ, мұнасыл бірсінің де ояғында қуында бізмейм, бөйсірді ясамайм. Оларының 40-50 бұт орышларından başqa da ризық бітмеген болса тұрып болыр әді. Miskin, bik eybet balaydı. Bir yılına ortaktan bizden jirlerinde işlep berdi. Bir de hıyanet olmadı. Тәқдирінде yazılған болғаш, хәйбет машарлыққа қорамеш оқ. Ләухіл мәлхузда жын соғып өтіруі yazılған болғаш. Құтылып болмайынды. Şulay yok ulen bikenini. Қасырет әйді, ата көфір жini қоғылғанды. Аның шифасы жоқ дей. Қара бекім Гүлнұр. Мені қасыреттағы шул сәруәр тұрында сөйлешуге жіберді бейді. Нешлесіз енді? Неге бұлай кері қоғып тұрасыз? Аллаға шүкір, бұйыл қозларыңызда көп. Гүрлетіп тұйғын айтасы бейді. Мәғы дөмінде тамам сорғайып кебе біткен. Алдыңызға келген неғметіне. Неге бұлай кері қоғып тұрасыз? Әне қазірдан өңінде қоғып. Сәруәр тұрында әлі нәрселер шығара башладылар. Нәрсе білер тағын. Ертім баланы қойсы қиыр sıtмақшы бұла. Ешіткәні yok mu? Жоқ. Бейік сүйер. Енесі Сәрвер Хазіретінің қызметшісі İsmail білән. Енесі Хазіретінің қызметшісі білән Сәрвер арасында. Ғишық бар емеш. İsmail Сәрвер yanında. Okunuqta шыққанды. Мен ұшамадым. Yok. Bulmaz deyim. Сәрвер онды қыз тұғылы ұды. Қонып, нетіп, ерулері yok, anısı yalğan. Sərvər İsmail'ini siyemine anısı çın. İyi. Eytsem eytmeyin de zinefar kişiге çıkarak kurma bir katlıdan duyasap İsmail'ini yırtma kırtayız. Min de o balanı yaxşı kuran ata anası kişi kolunda üstede mine degen tevfikli yigit. Mine şuna kozlarını cılqırga aşıqtır. Olay! Özünde eytip yerdin indi. Tövbe. Gülnur, sen öz akılında mı? Əlle sana da jın şavqımı degen mi? Gülnur, Sufi'ye varıp teninke yazdırmış. Yoksa Məğdumga vermişe 7 yattan tuğan tabıldık İsmail'ge kız veredir.
Мен аңа итімні де бермес едім. Йорты бар ма, қардаш қабилесі бар ма, туған тумашасы бар ма, құда-құдағый деп әйтірлік кімі бар? Астағафирулла тәубе. Кит. Маңнан соң сізге келерге Алла сақласын. Хайыр енді ата-ана тәрбиесі көрмеген қызға зимагүр келішмеше кім келішсін? Ұстабеке болып дүрде отырға тілемеше тұтта бір қотқан зимагүрға қотым болмаш. Хош, сау бол Гүлнұр, сау бол. Шымлап айты, көзіңдің нұры біткен. Хош, сау бол. Маңнан сөзсіз әйік ояғымның бірсін қосам. Ya Rabbi, өзіңе тапшырдым. Неге әйттім. Қазір енді біттін дүнияға шоу келдім. Алма сақласын ораларым бұза көрмесінлер. Тұмыран қатының наңына сихірләтмесе яrar. Yarar, шуайда Суфиға барып, бір-екі тәлінке яздырып алмайша болмaz. Бәлі қызы аяқ астында шығау. Gülnur abi. Ata babadan kovgan yılan işlemişe yaramediler. Sonra kişke yigitlerine kırpmışa bundan kitu yok diler. Sonra Gülnur abi. Yigitlerine kırpmageş. Allah'ı bulamın indular. Son bepkem nişleyik. Ey abim, kırtırga kirek. Kırtmasa kızlar utkelerler. Hayır Gülnur abi. Oy desin ben. Şey var da şekeri yok şu. Biz şekerini kızlar olduğuna koyarız. Hayır Gülnur abi. Ata baba yılansa kırtırsın. Gülnur abi. Server, haydi kızlardan su işisin alayım. Hadi Server, bepkem. Ne? Şekerini alırsan yeme. Ben hazır teherek alam da Cihançağa varam, Sufi'ye varam yeme. Cunlu oturarız. Yari Gülnur abi, yari. Mulla kızları şekilde insaflı olur bastı. Bepkem. Abi. Nime? İsmail'de bulanma. Ey, vakıtı bulsa келерге bulgan еді şu. Birer yarı yumuşka жібермеселер. Kişi kolunda, kişi şu. Kızım, Bepkem, ne? Toy turunda sileşiriz. Atığız, çabığız, çıkmaz bırın toyuna tezire gitip kalırga gerek. Yüreğim bana ellenirse sizgen tісlik kaynattıra. Bir de bir şunla. Kimse aytırmın, yeme. Parayla kızım, nime? Gözümün nuru bitmegen mi? Yok mu? Gadaktaki şey. Şulayda Sufi'den bir iki tehlike yazdırılmayacak olmaz. Nersedi? Gülnur abi, Server gidiyor mu? Server canım. Havalarda tihilgen ay ışığıdır. Urun saylı kunarga meclis kırıp can kayay gidedir. Siyemirken deyip koşarga meclis kırıp can kayay gidedir. Siyemirken deyip koşarga Kupten kütken, tihilgen, kızga gelgen. Nimdi haber alıp gelgen. Seni sağınıp yatkan ay yigitten İlçi bulup sina kelgen Seni sağınıp yatkan ay yigitten İlçi bulup sina kelgen Ya canım, bazı mesele işik var ha, yigitler kırtesin mi? Gülnur abi ruhsat etemi canım. Kırtemiz. Koral İsmail. Evo? Sen kora. Әлі қазір кіресің ме? Келмеше қалма. Yarı canım. Biz yigitlerге haber жібердік. Қазір келіп жетерлер. Mene neste canım? Mağdumның da kilesi kile. Yigitler bilen mi? Yok. Yok, kızlar razı bulmaslar. Ondan soң мен аңа қарайды алмаймын. Bir яқтан аны қызғанам, екінші яқтан yılan көздері түсі ялтырап тұрған. Көз қарашларынан қорқам. Canım, eğer de sen onu kırtmesen, ol meni kurşağıma yumuş bilen jiberem. Kırt indi canım. Soңғы aralarda bittine etiyen isi bilen de tanışmayı. Şoşkan tüsü yürü başladı canım, kırt indizi. Көрші ауылға yumuş bilen жіберем деп. Şu canım.
Ярый инде алайса килерсез. Карале, кызларга, егетләргә белдермичә генә килерсез. Ярый жаным, ярый киттем. Туктали, Исмәгыйль. Нәрсә жаным? Сез сүзем бар иде. Нәрсә жаным? Эй, Нәрсә? әби әйтте. Нәрсә дей жаным? Ниде? Нәрсә дей? Әйтте. Атнауын көн эчендә туй итеп алырга кирәк, йөрәгем курка ди. Арагызны боза күрмәсеннәр ди. Ярый, миңа дисә бүген үк туй итәргә разый. Ертык бишмәтемне култык астына кыстырам да, өшеп кына килермен. Ну, малай, дошманнарның йөрәкләре янарда сиңа. Нәрсә? Дошманнарның йөрәкләре янарда сиңа, жаным. Синең шулай дошманнарың да бармы? Югын юкта синнән көнләшүчеләр булыр инде. Әйдә көнләшсеннәр. Ике ятимне көнләшүләр кызык ташлай бит. Әйе, жаным. Хатыннар төсле очраган җирдә тапылдап йөрмә. Сыңа калмагыз. Ярый, жаным, өшеп кына килербез. Өшеп кына килербез, жаным. Эшегезне сиздем. Утсыз тотым булмый дигәннәр шул булырыңгылар. Ил авасындагы сүз дөресме әллә? Дөрес, Фатима җаным, дөрес. Бер атнадан чыбылдык тегәргә килерсең. Нәрсә? Хәерче бит ул. Аның караваның йөрәге бай. Йөрәгенә булмаса да. Ярый, теләсәгез эшләгез. Карагыз, Сәрвәр. Егетләр киләләр бит. Соң килсәни булган. Кызларны чакырырга кирәк әйдә. Кызлар! Егетләрдән бусага яңа түләтәбезме? Канатларыгыз бармы? Үземә калды. Сыгылар хәзерләгез. Егетләр, бусага да үзебез торырбыз. Бу җибегәннәрдән булмас. Карале, Фатима җаным, үзең генә сөйләшерсең, яме? Мин сүзләрен дә хәтерләп бетерә алмыйм. Карале, Исмәгыйль шулай ук башымны катырдымы? Кызлар, карагыз. Ныгырак булыгыз. Ни кадәр нык суксаң, шул кадәр егетләрнең күңеле була. Ичегеп тормагыз. Акча салмыйча, канат бирмәгез. Oya, niye kırtmışsın dişibigən tavuklar? Ашықмағыз! Ауызыңыз аш қапшыр! Яншықларыңызны қапшап бірәм-бірәм кірігіз! Әссәләм әлейкүм, қазлар! Қазлар, қызларыңыз семез болса. Егет! Сиңа кім керек? Қара қашлы қыз керек. Ни ішкәсің ол керек? Неге келін керек? Егет! Сиңа кім керек? Миңа нишке бил керек? Ни ішкәсің ол керек? Ансыз яна яш йөрек. Егет, сиңа ни кирәк? Қазмамық ястық керек? Казларыбыз мамыксыз, кызлар йоклый ястыксыз. Шуны да син белмәгәч, йөрмәмен дә вакытсыз. Қызлар, тыңлаңыздар. Қазларығыз қыз, қызларығыз қос. Башларығыз тас, өзіңіз құтсыз біріңіз көрініз. Егет, сиңа ни кирәк?
Qo'z qanoti kerak. Eshkasimi kerak? Dışarıga. Ishlarga. Matur qizlar dışarıga. Boş qo'zg'alma qizlarga. Oqshom qo'yda. Qizlar, oqshomi sizga keraksa, menda ol, to'la kelsa. Vaqtanchi. Qo'ya ol. O'zim alam. Akşam yeter misin? Uzun işi ver misin? Akşam to'la iyostdi. O'zim olmasdi. Ahına ne var yüzyer? Hey, jimine. Qayda yolun? Ey yıllı Cemal'im, salam tuşagim, kukta yıldızım, suda kunduzum, sazda. Hey. Bitti. Ne o? Ya. Yarın kol, düşlesen düşürsünler. Ubalsan, ışınlar. Ya, elek o. Qo'ramamiz. Yigitlar, birinden ikidire yazdı. Osmanadı kavri senem yazarga yarı. Yaşanadı yalları davlı kısmanadı yansaylı. Bir kanadı malları davlı kısmanadı yansaylı. Qizlar hazır qaysi kiradik? Bu sana yo'q qo'yar. Mana buni qizlar. Yo'q, To'lamisha kirmoqchi bo'ladi. Qizlar, u ketuvini staqida yo'q To'lamishakdan kirsin. Yaring. Yuring olaysan. Yigit. Senga kim kerak? Otdan boshi. İşe dinayız. Saytalar yurtiga o'lim yo'q. Mana yigitlardan sizga bu sagayalar. Qizlar qolgani narsalar olib kelganlarga. Şeyde. Nestamız? Kentik mi, pranik mi? Kentikli pranik mi? Qotgan qilindirik. Mag'iz, oshog'iz. Bilmedim. Qizlar, nursa o'shobda bitirdingizmi? Bunday ekan ol, mag'iz. Pranik Qizlar, tomog'i sovut bo'lib kirsin. Keriniz. Assalamu alaykum kızlar. Selam. Aleyküm. Kızlar ister misiniz? Qizlar, bu men. O'yin kiravera hadikan, men tag'in bir kirib chiqaman. Qizlar Qizlar, ko'ringiz endi bularni. Kirdilardan tizilishib o'tirdilar. So'ng boshda uylarini biroz yig'ishtirib olirga kerak. Biz kelgansiz Koy. Şeybek yine kızlar şeybek. Zeybek. Haydi. Sen başlıyorsun. Ben başlayayım mı ne? Eğitim mi? Eğitim mi? Eğitim de. Hey yok etmeyin. Şeyler. Eğitinde. Eğitsen eğitinde. Eğitim mi? Eğitinde. Hey kupit mi la? Koya kup. Kirgensi bir gede senin eğitem dedin. Buna eğit hazır. O kırgança bitti o. Buna kırdın bitinde. Yigitlar o'zingiz boshdan. Kızlar.
Kozlarıgız simiz bulsun. Maşar buldu. Şeydik. Evet. Kozlarımız simiz, özümüz igiz. Eyvət, igizlikten yüregen mina kiler. Aniga kilen bular. Bike bulup turda turur. Kış jibirler, jay urak vurur. Yaz urun jayar, kız munçayagar. Fatima idare cevap baytar şuna. Ayder. Koyan kilgen tini bayar. Atlarım yok şigerge. Sıyırım yok savarga. Kanatı yumuşarga. Ötük korga. Kızlar. Şeybe. Sınlalı. Haydalı tıkan meni üretken ne? Seni üretken ne? İyi. Yatsız işi. Hayda. Fatima bas. Fatima bas. Sen bolsan utunu da bulur. Munçası da yakılır. Kanatı da tabılır. Evet. Kızlar. Sen satasın. Kanat satamız. Kanat Yigitler. Kanat hakkı 106. Özünde olsun. Şen yiğit bulsa alsın. Ya. Yiğit sina nikire. Kanatlı yaş kız gerek. Nişke. Kanatında ışar mı? Uzun sıyıp ışar mı? Kanat hakkı 106. Alan alsın. Al. Nerse o? Yol. Yarın o. Ya. Evet al. Al rakile. Şeyler. Ayfullab zağız isen vakitta ürenip kalır. Tuhtaptır. Ayfullab bir uçta bitin. Songu mertebe kursetem. Hayda. Ben gittim. Hayda şükür. Tiz buldu bu, tiz buldu. Biz bulayım da. Mene. Ya. Bir Allah bilir. Böyle. Bırak oradadır vallahi. Sana heybet bana heybet. Evet be. Heybet. Vallahi yumuşalar demene. Sizin yumuşalar. Bana kara gazı gidersin de. Gel. Özüm kusata. Barışırsa kamsa kusa. Bana bırak ya arayımı. Koya. Mene. Eye. Üç gün. Sana yeter. Yigitler. Ulanı kursettirgen değilsin dürüst. Koya gitti. Ye. Şeybetle para ne? Şeybek. Koya parası. Fatima tut. Eye. Git. Heydayda tupuru yürü. Ey Allah. Heybetle par. Elle yalsız kilgen indi. Yal bulan. Mene. Alıp kilgen. Üzerine kila var. Şeybe. Kola bir kod dürüst vermezsen iyi mi? Boynumuzu soğupsun sıra. Siray kızma. Yara kızmayın beni oturup sıra. Hemen korap dur dürüst varsın. Yalgıştım. Durmaz Fatima. Kızlar korap durun kızlar şunu kızı kendime bakar. Hiç çit gerek koyak bastın onda. Kilendisek mi? Kile. Fatima sinme be. Fatima'ydı Fatima. Bizim dik çıktı. Mene yol. Ebi bir de. Me al Fatima. Baban derse birdi. İyi ki vardan şulay Mına Gayfullah. Seninki heybet buldum hala heybet. Mına Kosim'ni kıbırda dürüst. Mına şeybek iyi mi? İşlepler varmasa. Eyde kıymıldaydı küteler bitince. Tuttur hadi. Mına şeybek Eyde kıymıldaydı eyde. Ha Gülnur abi koy He, tömünü. Öğrencilikler aşıkmak izleme. Bil yavra bil. Benim bilcik mi? Sira eyde kıymıldaydı Gülnur abi koy da bitince hazır. Tavata
sayın uzaklar. Siraya bu aybetlep kara dürüst kildim ben. Dürüst keldim. Eyde Siraya eyde qimul. Ey Allah. Yigitlar, Ev. hozir men tezgina qaytib oshib kelay. Hozir qo'y. Qora Fatimani tutqizlar. Eyde. Tezgina, Alloh bitir. Qo'ya menimi yo'q. Eyde. Mana sonra oltin deb turam. Qo'yan olgan ularni. Oqqimiz ekan. Ey Allah. Eydi, eydi. Olma. Şakir. Mana yigitlar bo'ldi. Assalomu alaykum qizlar. Jiberdilar. Yol vermişe kimler istersen. Kızlar kıtırız ya. Yarı. İsmail. İsmail biriksin. Bas oldu. İsmail'in sınavları Haydi boşla. Yigit, sana kim kerak? İyi. Qora qoshli qiz kerak. Ne işe sana kerak? Yoniga kelin kerak. Ondan yok mu senin İsmail? Sus. Yigit, sana kim kerak? Menga nishga kerak. Ne işe sana kerak? Onsiz yana yash kerak. Aytma. Bula kurma. Sana ne gerek? Qazmama kastir kerak. Kızlarımız mamıksız. Kızlar yıkıyasaksız. Şunu nasıl bilmegeç? Yürümemem de vakitsiz. Fatima, suğa kurma. İsmail bir isme. Kurukma biz bunda bir. Yara. Şeybekte bunda. Yigit sana ne gerek? Oqqos qanoti kerak. İyi. Ne işe sana gerek? Isharga. Matur qizlar qisharga. Sevdi. Gıdık korgan. Ne? Boş kol salma kızlarga. İşte. Akşam koyda. Okşa sizga keraksan. Men davul to'la qilsam. O'zimniki. Kanat satam. Qo'yaver. O'zim olam. Akşam yeter misin? Özün şiver misin? Oqshom yetar. O'zim shiver. Qog'ilma men ayser. Qo'ya yolun. Mana. Yol. Yok. Piş diyen. Yarayıp qol. Yo'q. Eyde oğlan ye. Qarab turmadi. Qarab turmadi. Kuzi oladi. Aramayımı. Qaramaydi. Qarama. Qizlar qarama. Aramayımı. Haydi. Kim ara? Dürüst tügel. Kanadı yumuşak hava, kanadı zindana. Kıyla, kızları bir bugün şat. Kıyla, kızları bir bugün şat. Kızları bir bugün şat. Esselamu aleyküm. Kim şokurdun bunu? Hazır bilemiz. Var sorap gelelim. Mağdur.
Sen nişik bulay? Mında gelip çıkası buldun ha? Yasını kırgan ben lan Mağdum. Yok. Sen nadanını kırık edip geldim. Kayfoş. Tışını bit ol bizden Mağdum. Ay! Git hele. Var, koy kiyinge. Şey be. Sen baylardan tışta bulmasa ulandan niye yarı ya? Bütün avulun kozlarını aşar için gerek bütün ulanlar. Ay mı Mağdum? Sen yigit. Benim bilen kıştılaşıp kararga oynaysın ahıra. Hayda, kışınga sana para. Hayda. Hayda korkma min bunda. İbanın işinden korkam şun Mağdum. Nisa. Indi kime? Jilgemde. Niga şimdinin bıkığından kırasan. Sen olmaysızlamayı bit ol. İlken şavuz aşağısı bulsan boğazın mezarman. Ey Kayfoş. Yok ekensin sen. Zahif kişiden beliş kırsaktan jingerim mataşasın. Nerse men bir nerse dekmedim şöyle. Niga siz beni rencitesiz. Niga rencitesiz. Rencitirsin siz baylarını. Seslim şekilli buluruşumdan geldim. Benim bir seslim şekilli bulasım kile. Anlıyorsunuz ben seslim şekilli mi? Bizden demek bular için jilkendeki kibenini yürü. Mağdum, yaramı Mağdum. Yaramı. Mağdum. Sonsuzlanmağız. Meclisden yemin jibermegiz Mağdum. Yigitler. Mağdum benim kunağım. Onu rencitirlik bir güne söz aytsagız da. Bakil tugi. Rahmet server tutar. Siz beni anladınız. Kim şakırdı onu? Yüzüm şakırdı. Nasıl gösterip duruyorsun? Kurdun mu bana pişak kurtardı. Ben ötürmekçi bu. Yigitler, tutaşlar. Zinhar bugün yine aranızdan kumaz. Мен ана шунда пішмақта, әйе, пішмақтағына отырмын. Сіз ойнағыз, жырлағыз келегіз, мен сізге оңайсыздамам. Сәрбәр тұта, шуша пішмақтағына отырға рұқсат ет. Яры, қалығыз. Yigitler, Bayfullah, Şakircan, келіңіз, келіңіз. Мен ренжімек. Benim aşığım çıktı. Siz etmezseniz de bükürüyken bile de şeytanla akşakan kıyafetimle de bilemeyim. Kızlar, hemenisi bülek. Hemenisi Mustafa'yalı. Bana bas kanatı gerek tügül. Ben anı satışı bulmağını bilip geldim. Ne? Hal Fatima. Siz oynağız jırlarız gülüğüz. Ben sizge omaysızlamam. Mağdum, bulakni kub alıp kelgensiz. Rahmet. Mağdum, siz bizning shoirlarimizni g'ayiblamangiz endi, yemi? Yok, hiç. Oynağız. Meni bütünley yok deb oynağız. Mene şulay. Bütünley yok. Mağdum. Biz endi nodan kishi to'pos tilli usal bo'lamiz. Sen de zinhar meni g'afuy. Biz bit bilaygina, shoyarib qina, o'ynab qina. Yigitlar, qizlar. Mağdum bizning bilan qolsin bitaymi? Olmasın. Qolsin. Qolsin indaga, qalinga qol. Rahmet kızlar. Rahmet yigitler. Kızlar, yigitler. Eydegiz bir jırlap biyim alın üzere. Yigitler bosqa. Jigan yolda jidaylana, oynaylanalarinda, bosqan izlarim qolgandir diyaylanalarinda, bosqan izlarim qolgandir diyaylanalarinda. Bir sağım aşk ildim ele silaşım, bir sağım
sezilemeyen yollardan bizning bullay sog'inuvlar sezilemeyen yollardan hop hop hey Bas hele bulmasa. Namaz okuyan ayaklar. Kıbrışan buralar. Sizden saçı gidiyor. Maşallama git hele. Haydi. Hop hop. Hey. Konak. Hey. Konak. Yigitlar, sizni to'yimiz tashkil etmayapti. Nağdı. İşlenim indi. Şeybe. Nağdı. Haydi bak. Sizlar qarasalaringiz Tanışlarınız. Nakıdım. Niyeşin bu? Kilişmeyi, kilişe tırgan iş değil bu. Yok la, bu değil Yigitler, tanışlarınız hele, tanışlarınız. Yumuş var. Yumuş var. Tağın nerse şergeyin. Hazır mı? İsimleriniz çıkanlar mı? Şunda gelip dizile barınız. Gayfullah Şemseddinov. Benim bas mı? Bas. Siray Necmettinov. Basam. Atavullah Fesheddinov. Kuşoğlu gitti o. İshak Kuramşin. Başının Vasil Ganiyev. Gidiyor. Basayım yok. Gayfullah bilen birleşik gittiler. İsmail Ahmedullin. Ben sattarım. İsmail bunda. Sottar abi minyon kalle. Şeybek bulmasın. Şakircan Salihov. Bizden kalmayındı o. Yaşlı Olganlarınız görünmeyi. Olanlar yok. Sekinler oldu. Yigitler. Hazır barınızda Koravuluyla barasız. Irte tanglan kolağa kitemiz. Sattını mı? Bu yigitlerini niye kolu alıp barasız? Şakırganlar. Priyomda irte bitemi. Koğun bir sikiz var. Padişah hazretlerinden üretlikka haber kilgen. Kilesi yılga koralasılarını bıyılık naborga çakıralarını Yarman padişası bizden padişaha karşı suğuş açkan. Suğuş balalar. Mine süngen yıldızlar koyan kilip çıktı. Suğuş. Men suğuşka barmı? Men bükür. Men sakı. Men suğuşka bar.